Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipuri ngasi dharmagi chatnabiga loinana imoinu irat pathoram pangthokle Security Force na Mar People's Convention Democratic ki mioi ama pokhaibiaba masak mathum amasung drug konana fare ukrulda tharamba popi pambi mang tahan kre amasung Griha Mantri Amit Shah na sababati oidra ngasi naidrida drug trafficking amasung national security gi regional mifam hawdok lagani Manipuri ngasi dharmagi chatnabiga loinana imoinu irat thawni thoram pangthokli langi lairembi imoinu ira panamika mari lenana Rajapal Mukhyamantri amadi luchingba kyana Raja sigi memda yapa paujel pirakli mahaki paujelda Rajapal Ajay Kumar Balan hai numit asina lakpada miyamna harauk tayamna thoram asi pangthokpada saruk yabaga loinana lamdamasa santi amasung chokotpa purakpa oirasanu Paujel Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh hai Waksingi Tarani Thoini Panba numit asibu Dharamagi Chatnabi amasung harauk tayambaga loinana imai imoinu irapa numit pangthokli numit asida kum amagi manamasing hailei amadi nga katuna thawni jai numit asina lakpada miyam punna amatoina thabakkana suduna Manipurbu masa maromdom lepchaba ngamba lamdam ama oibaga loinana chokot maikairomda khongjel yangna changsinnaba hotnarasi Manipur Vidhan Sabha gi Adyaksha Thoksom Satyabata, Rural Development amasung Panchayati Raj Mantri Yumnang Khemchan Singh, Shiksha Mantri Thawnokjom Basanta Kumar na singbana numit asina lakpada miyamda yapa paujel pirakli. Imai imoinu gi irat thawni thorom haying khongban upong yumphamda leiba lainingthok sanamhi laisangda ayuk anganbadagi hauna irat thawni pangthokli ayuk pung 4 makhaida layakaiba pung 5 da haitha leitha pangthokpa pung 5 makhaida anam athau kokpa amasung pung 3 tagi irat thawni haukre Imoinu numika mari lenana Raijagi Fisheries Bibangna sinduna ngasi Imphal ki Palace compound leba hatta kangjebungda ngagi mela pangthokani melas da nga kilogram lising marfu puthokna ba pandam thamli melas da ngami samyangkhai yauna punna stall samakun hangani melas da IDP singna puthokpa polam sing agro horticulture gi polam sing yawpa stall sing hangani melas da lamdamas da puthokpa sareng amasung nunga phangani hairi Manipur Police amasung Kuntranipan suba Assam Rifles ngarang Mar People's Convention Democratic ki haksin ba miyoy ama Jiribam Jilagi Boro Bekra Police Station gi manungchan ba Tui Solen Kulgi Barak Turel Khongban mayadagi phare hari Manipur Police ki cherola manahai mangondagi pokhai ba stick kun detonator taramatoi safety fuse ama gram jamri yang kaitret lumba sapon kep ni phu marida hablamba brown sugar ni chingnaba phagat pangamle amaromda Manipur Police na tarani panchuba Assam Rifles Forest Department amasung Executive Magistrate ngarang Ukhrul Jilla gi Lungchong Maiphei Police Station gi manung chenba phali chingsang gi lam ekar mafudra romda tharamba popi pambi sing yanthakre mafam aduda saramba khangpok sang tarani thoi mai thadoktuna manghan ki thodok aduga mari lenana FIR ama lokatle hari Maragasida akan ba cheksil thoranga loinana National Highway Contractor amasung National Highway 2 da tangai padana changba gari chani kun mathoi amasung johum yangkai mathoi pusilakre Manipur University ki Department of Teachers Education sinduna Professor N. Churjit Kumar iwa Indigenous Foreign Policy under Modi a new paradigm shift haiba lairik asigi matangda khananainabagi thorom ama department asina ngarang pangthokre thorom adu Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendro Teacher Education Department ki Head Professor Premlata Maisnamna singba saruk yaki Jan Bagidari gi thabak thorom hengganhanaba pandamda Nagaland gi mioi ani amasung Manipur gi mioi manga kumsi saigi humbudra taruk suba Ganatantra Divas palangi tharomda saruk yanaba khalakle lebag asigi akhanaba achiever lising tara khangapada makoising yaurokpani makoising adugi manungda Nagaland gi Sri Chato Kutusu amasung Sri Nisato Jinyuni Manipur gi khangalaba mioi sing adudi Padmasri Konsam Ibomcha Singh Padmasri Moirangthem Muktamani Devi Padmasri Machinhan Sasa National Awadi Srimati Longjam Hemlata Devi amasung Silpa Guru Srimati Gurumim Santi Devi ni masigi mathakta Para Olympic ta takaman laurakraban Nagaland gi Hokato Hoteja Semabu akhanaba guest oina saruk yanaba batan torakle hairi Manipur tholiba irang asi khudong saba logduna mafam kudimakta mahi masing sakot thorangi thabak thorom sing lalon itik tawbada amana amabu athingba ayapa piba achumba khongthang oiro haina Indigenous Peoples Forum Manipur gi President Asang Kasarn hari Ukhrul Jilla gi Muirai khulda pangthokpa anirak suba All Tangkul Village Level Men's Open Volleyball Tournament hokdopagi thoromda wafam asi mahakna phongdokhibani tournament asida punna team 15 na saruk yari tabiriba pawasi Akasbani Imphal degini
गृह मंत्री अमित शाह सभापति ओइदुना ngasi Nai Delhi da drug trafficking amasung national security gi regional mifam hawdok narcotics control bureau NCB na sinduna pangthokodrba mifam asigi maroiba pandam di awang bharat ki raija nipan amasung union territory da drug trafficking hengalagliba amasung masina national security da singnarakpa asini mifam manung da gृह मंत्री na thakai ama chathagadaba phagalaglaba drug sing manghan bagi khongjang hawdokani mahangna Bhopal zonal unit ki NCB office complex ama gani गृह मंत्री ना राज्य अमसुंग इंडियन टेरिटोरी सिंगदा सिजनागदबा मानस टू हेल्पलाइन की एक्सटेंशन सु हगदोकनी था सिगी कुनमंगा फाव चथगदबा ड्रग मांग ताहनबगी थोरम मनुंगदा फागलकलबा नार्कोटिक्स की पोलम किलोग्राम लिसिंग मरफु मरी मांग ताहनगनी मांगहनगदरुबा पोलम सिंग असिगी ममल अंतर्जाति की कैथेल लुपा कोटी लिसिंग अनि चमरी नि तरा माथोई ओइगनी हारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हारी मपान लेबाक सिंगदा लेरिबा भारत मचा सिंगना लेबाक असिगी महूत सिली मांगहाई लेबाक असिगी साभत्यागी मरुएबा हौरफम ओरिबा लौसिंग ग्यान अमसुंग गुण असिबु मखोइदना पुदना मफम अदुला लेबाक असिगी चना लोंचत ngakतुना थमली ओडिशा की भुवनेश्वर लेबा जनता मैदान दा चथरकपा 95 सुबा प्रवासी भारतीय दिवस लोइसिनबगी थोरमदा वा ngangaduna राष्ट्रपति हाई प्रवासी भारतीय दिवस मिफम असि भारत अमसुंग मपान लेबाक सिंगदा लेख्रबा भारत मचा सिंगी बरकता हेन मरी चेसिलहनबा वाखलोन पुथोकफंगी मफम अमा ओइरी मांगहाई भारत ना इंग लिसिंग अनि निफु तरे फावदा विकसित भारत ओइनबा मांगलोमदा चंगसिलगलिबा असिदा लेबाक असिगी नागरिक सिंग यावना मपान लेबाकता लेख्रबा भारत मचा सिंग पुन्ना सरुक याबगी तंगाई फदबा लई ngasi phongba pause singi maroi pausingi dama hojik khetri mayum birosh leire birosh thagachari rajesh राज्यपाल मोरे चतुना मफम अदुदा लेरिबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की थबक तौरम सिंह यंगसिनखिबा मुख्यमंत्री ना ITB सिंह केंद्र सरकार की स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्टिफिकेट सिंह यंथोकपा अमसुंग ग्रेटर इम्फाल एरिया दा लेरिबा लंबी सिंह लुपा कोटी लिसिंग अहुम चहुम चंगदुना RCC हैरगनी हाइबा सेमगी वाफमना ngasi phongba pause singi maruiba paw oina phongnari Churachandpur gi mathangda governor na moreda gi fibam yangsin khare constitution gi article 3 gi makhada kuki josing na union territory sembi हाइबा मेमोरेंडम पिसन खरे हाइबा पाउना हुएलन पाउ पाउचेगी अहान बलमाइद फोंगली पाउ असी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी पोंगनफम अमसुंग सनालेबा पाउसेदसु तोंगान तोंगान बा हेडलाइन तौदुना फोंगली CM ना स्किल ट्रेनिंग लोइरबा रिलीफ कैंप त लेरिबा सिंग सेंथोक लेनबा मशरूम हाउस सानबा खंगन खरे सेंट्रल लाइब्रेरी अपग्रेड तौनबा सलानथोंग ब्रिज फिट मरी वांगना थांगनबा CM ना यंगसिन खरे हाइबा पाउना मणिपुर न्यूज की अहान बा हेडलाइन तौरी पाउ असी इम्फाल फ्री प्रेस मणिपुर मेल गानफ्यू मेल अमसुंग सनालेबाकता तोंगान तोंगान बा हेडलाइन तौदुना फोंगली इचल एक्सप्रेस ता युमफम यावदबा अचुमरान खंगदबा वाफम सिंह थाजाबिगनु हाइबा सेम की वाफमना अहान बा हेडलाइन तौरी उखरुल जिला की पाली हिल रेंज अमसुंग सेनापति जिला की खबुंग हिल रेंज ता यामलबा पोपी पाबी सिंह यांथतुना मांगहन ताखन खरेबा पाउना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश की अहान बा लमाइद फोंगली जोगथबा लेतना लेंगाकना हिंसा की थौदोकता चेनबा मरा लेबा मियोय सिंह फानबा होनरी हाइबा सेम की वाफमना अमसुंग ममांगदा पांगथोखिबा रिजल्ट हाइदोक्ट्रिंगाइदा नौना फॉरेस्ट गार्ड लौनबा होनबगनु हाइबा जॉइंट कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड मिहुतसिंगना फोंदोखिबा वाफमना नहारुल थौदांगी अहानबा लमाइदा फोंगली HPC D की काडर पोखाइबा याबा पोलमसिंग अमसुंग ड्रग का कोनाना फारे हाइबा पाउ अमसुंग नुमिनेनी चथगदवा वाटर बर्ड मोटिवेशन कैंप लिसिंगनी कुनमंगा सेंद्रादा लेबा LDA कॉन्फ्रेंस हॉल द हौदोखिबगी पाउना अहान पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबा लमाइदा फोंगली हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस दा मेजर बॉल कटिंग फुटबॉल टूर्नामेंट टीम 13 का सरुक यादना सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा हौरगनी हाइबा पाउना फोंगली राजेश थागचरी बिरोस अरोइबदा मरोइबा पाउ मणिपुर ngasi धर्म इचनबगे लोइना इमोइनु इरा थौनी थौरम पांगथोकली नुमिनसिना लापदा राज्यपाल मुख्यमंत्री अमदी लुचिंगबा क्याना राज्यसिगी मियामदा याइपा पाउजेल पिरकली Security Force na Mar People's Convention Democratic ki miyoi ama pokhaiba yaba masak mathum amasung drug ka konana fare ukrulda tharamba popi mang taan kre amasung Griha Mantri Amit Shah na sababati oidna ngasi Nai Delhi da drug trafficking amasung national security ki regional mifam hawdok lagani Paulo Jare